Kalama o le tau longolongo, whaasalau sao atu le ofisa whaasalau, o le siufonga le tai afou i le aitele o Long Beach, ia e pei lava o na mua i taina atu le pese e tātou te sula i le mātango fia o le tua i le nei taimi. Ia melea e tātou te amata i le tua, tātou te whai ufo i le tua, staimi au luma, i ona matu leo le lima whawhelai, e ala i le whatonu, nei ala leo, ia misele nei polo kalama e pei ona masani i asaruata i tasi, o le taimi o California i saute lea e watuaile nei a whaasalaunga, o le whaiupo wa whiwhilia, mai tuspaia mo tātou le nei taua whiawhi, ia ua maua mai lea le tusi o Ioane mua, o lona mata upu mua, a o lona whaiupo iwa, e whapea lona whaitawina. Ai a whai tātou te whaali a tātou angsala, e whamaoni o ia, ma le a me tonu e whamangalo ai a tātou angsala, ma whamamai a te tātou a mio le tonu o malava. O se whautuanga e aunga tele mo tātou leo la tatalo. E le taimi e tātou te whawaiwai a ima pei aunga tatalo. A le aunga tāle tua e whafonga ma whalongolongo i o tātou manao. Ia e maise o le ola e pei on tātou iai. Awa palal tele o a tātou a mio le tonu e pei ona apapoi mai le tusi o Ioane. O lal tere o a tātou angsala. Ia, o lea wa mai, malongo mai tātou. E tātou te o atu e ala i te talo ma whaali. Whaali a tātou angsala. Whaali lo tātou le ato toa. A le whamaoni ma le a mea tonu a le tua. O ina e tō mai aile o tātou manuia ma whamangalo ai tātou. Tātou te sepea. Ai whaftai i le anga le leitu maua le tua, e whafonga ia tātou te talo.
a maise pe a whamaoni o te tala o tātou loto, e mea ua tātou vai ai male a toa ai, ia matu atu i ona luma mo tātou whātua tua, e whaamamaina whaamangaloina i tātou, ia i le ame o tonu ale tua, na whaali lona alpele o Yesu Keriso, le na fia mai, ma lium whaalava au, toi tū manu malo, le ata atoa al whaoltanga, ele ngata i pua ngā male uti, a le ola e whaavau, o le ata ata wifo matatalo. Ma warunga la valo vi inga, ilo mātou whaamoe moe le tuae, ele nei tawa fiafi, o le itua lala langi o lo alu atu ai, le whaasala launga al polokalama al taulongolongo, pe i ona masani ai. Le angale lei o la ufio sa atau aoina, le soifua ma le ola, ia au lea o mawhai ai o na maua le nei avanoa, mātango fie, o lo mōli mawina ai, lea li ie, na wanga le lei le mawai mo i mātou. Mātou te moai sa ili atu i la ufio, ina ia te talaina o mātou mawhawhau, te talaina la mātou whaalongo, te talaina le iloa o na whasoa, ma tala noa i awa whiang paia, ia e tupo ola ilo mātou ola whinau i la whātua tua, ina ia tau nuu mea uma i lo vi inga. Au le alawa ua e whetalai mai pēr le tuae, i le aso, ma le aso ia te i mātou e ala i awa whiang paia, e le ngate leo le mana musumusu o la wanganga. Whamanatu ia te i mātou, le tā ua, o le ola fisota i o lau whanau ma lau a fio. Ina ia manino ai i tūlanga o le whamoe moe, e pei o na lipting tangata ai, le ie ro ma malu ma lau pa ia, o na o lau alofa, i le whafuanga ma le tangata na e whaia. Ina ia vera, ma mātango fie mōli mawina lau whamoe moe. Tele mea le ie mātau te whale tonu ai, e pei o na e whetalai mai awa whiang pa ia, wa e sila fia mea uma, vai ai lau whanau. E le ngatai lea ia o le vā o le tasi. Ma ngalo mea ua mātou whale tonu ai, e ala tota ua o lo wale pele o Yesu Keriso. Mātou te talo ia mo le tele o tangata o lo tautau mea pēr mā whaina o le whamai. Nisi ua maari liu mato e sea ma ie pele. Te talo mo le nganga whamawhanwhana o lau fio, e le ngatai lea i o awala ua e tāpena ina. E ala i le poto whasai e nisi ua i le ringi mai fōa i a te lantou. E awala mai ai le vaila au mātou te toa i ai ma malo loa ia ai fo i ai le vi inga i lau fio. Ia a mata i lau fio le nei wha moe whai u i lau fio. I le suafa Yesu Keriso o mātou talo atuai. Amen. Le fai mea e
Ia, manatu sa mo le ua mai ale taulanga sitia, ia pe ona te penei ia tai o tatu pokalame, ia o e mana pokalame masani o le taulongolongo. Ia, pai fuero le fai mafonga tau mulu sungan whawhenga se pulona tanu wasa. Ia e mate whataro whatua ia te oe sa mo le suafa manu malo ki riso o tatu mataisiri, ia o le taiala, i le tatu so se mea tatu te whaia i le ngata o le nei pokalame, a so se pokalame ma so se mea tatu te whaia le ola nei, e taiala lava lo tatu matai i so se mea tatu whaia. Le mele mate whataro whatuai i le suafa manu malo lea. Ia e aromaia, po i o le ata penatu lea vaenga o le tautua rau tu whonga le tai a fou, ia ua lava le longa pui le ina o loutou pa ia ma loutou ma maru. Au le afu i se mea ma te matawina, ma o mai i a te outou, o le tatu ngaruenga whaiwhaitasi, manu i tele whi au ngaruenga o le nei aso. Ia, o le nā, pa ia ma le malu, lo ofisa tai mai. Langlango ina nei polo kalamba i lea vai aso, ma lea vai aso. Sa iai fo i le tūlanga ana mafuai ona le awai le vai aso o tea, ia le fo i tātou toi whailoa. E muli pea e tusi whaitau aso, o taua le Common Lectionary Reading e muli aia tele o e kālesia i Amerika nei. E se mai mutusi whaitau aso ia e muli aia tātou e kālesia ia na tupunga mai le lamosa, le whakasama, le whakaasa. O la tau ia e sau i Peritania le tusi whaitau aso o la e tau la IPRA, po le International Bible Reading Association. Ia o le tusi whaitau aso. E wawa lata ne se mau. O le tusi whaitau aso lea e muli ai. Ia Amerika, ia ma nisi o e kālesia i Canada, Australia, New Zealand. E fo tonu ma le Catholic Church i le tusi se la tusi e whammafa. Ia le tusi le o lo whammafa ina le tele o e kālesia e pe o Amerika nei. Ia a me sifa le tio e pi ia i le mea na a fuai le ola whatuatua o le tio o le whakasa ia ma le United Church of Christ i nei Amerika.
o le tusi la lea ua filifilia tatou faagasolo ina suia ia mai tautaua o le kalena faakeusiano tatou malaga mai le fasfulu asa o le leni ia tatou taunuu le seta le vai tatou te malaga mai le seta se tatou taunuu i le aso sefulutolu o le masina nei atoa ai le fasfulu aso faamanatu ai le ascension po le toe afia atu iesu i lona mamalu ia faapopo ai ma le sefulu aso ia i le aso sa lea let me see le sa lufutolu o le masina lenei ia o le aso sa na o le pentekoso ruina faapopo aso e sefulu i le aso sefulutolu o le masina lenei o le atoa ai lea o aso e lima sefulu o le pentekoso ia o le tusi o faamamafa o le evangelia o ioane pei o le evangelia lea o lea na faasolosolo mai lava i aso sa o le taua o asa o le seta ia tusa o le asa lona ono nei o le seta le paʻutonu i le aso tinā le aso iva tusa o le aso sa o le aso iva a le aso sa ono o le seta a le aso sa foi lea faamanatu ai amerika ma faatauaina ia soifua o tinā o lenei atunuu ua ese uma ia aso tinā o te masalo pe ia o talia foʻi e New Zealand ma Australia ia sa mo tututasi le aso alna le aso alea la sare la sau ua ese tatou aso ona ua sui le tatou malo tututasi le laiga foʻi le tau le international date line le aso e tuaoi ai le itusisaʻe ma le itusisi foi faitauga o taimi mea lea ua muamua ai ia New Zealand ma Australia ma Samoa tututasi ia ma isi vaega o le Pasifika ma le laulagi i le aso e muamua na latou i le aso sa ia aso atua ai ma le itu lenei ai Amerika ia pei o mea tetele ia o loo tutupu i lenei vaitau tatou faagasolo atu i ai e le agata o le aso tinā ia o le evangelia o loo tautala mai pea mapoapo mai pei iā te tatou o lea la afogaina e le susuga ai le aoao le mataupu lea la tatou talanoa i ai mai le evangelia o ioane lona mataupu e sefulu ma le lima o lona faiupu e iva faagata mai lona faiupu e sefulu ma le fitu faitauina o afioga paia lo tatou alii faapei ona alofa mai o le tamā iā te a'u e faapea lava ona ou alofa atu iā te outou ia tumau pea outou i lo'u alofa a faito te tausia a'u poloaʻiga ona tumau lea outou i lo'u alofa pei ona ou tausia poloaʻiga a lo'u tamā ma ou tumau i lona alofa ua ou fai atu nei mea iā te outou ina ia tumau i lo'u oli'oli iā te outou ia atoatoa fo'i i lo outou oli'oli o la'u poloaʻiga lenei i outou fealofani pei ona ou alofa atu iā te outou e lē sili lava le alofa o se tasi i lenei alofa ia tuuina atu e se tasi lona ola mo ana uō o a'u ō outou pe a faito te faia mea uma lava ou te fai atu ai iā te outou ou te lē toe tā'ua outou o auauna auā e le iloa e le auauna mea e faia e lona ali'i a ua ou tā'ua outou ou ō auā ua ou fa'ailoa atu iā te outou mea uma na ou fa'alogo i ai i lo'u tamā ua lē filifilia a'u e outou a ua filifilia outou e a'u ua ou tuuina atu fo'i outou ia outou ō ma ia outou fua mai fua ma ia tumau o outou fua ina ia foaina atu iā te outou e le tamā mea uma lava tou te ole atu ai iā te ia i lo'u igoa o la'u poloaʻiga lenei iā te outou ia outou fealofani faamania mai le atua le faitauina ona afioga paia nei seʻi o faavavau lava ia o le tatou mataupu lanā o le mataupu foi ua lauvivilu ai po ua masani ai
tātou lau ke usiano e whaintau iai. Ai le umai ale tamau a inga. O mea o lo tātou whalongolongo whaintau iai a whetalai mai le tua. Ia na whiang pa ia. Ono nei lava vaitau e pe ono vai atu. Se vaitau ta aua tele. Tātou whainga malanga fa ke usiano. Ma le whaatulanga ina o aso o le kalena. O le awa o le aso tina ele o se aso o ele vea i lalo le whanga solonga o tūlanga tāua o le whatuatua o lau keusiano. O le aso wa whatāua matu ia i tono e le nei atunu. O le launau e whatāua so i fuama le o la tautua o tina ma la lato sao. E tono a inga e misi o le malo ia lewa iawa mulmuli aile to tele. E se foi mafuanga e whatāua i isi atunu ia. Ia tina e se foi laso. Al mitau pulea e tele mea tāua lo i e tonu. Ia la tālpe se foi mai loa. Ia na matulole sunga ile whaatonu po le sunga ile wa ia tūlai pa ia whamaite ia tūlanga o le tātou mta upu. Ia tachala lau whaalogo Ia matala whaitotoa Olo uloto Sauni e talia Le pai mai O lau soy puanga Ola uku e paia e ai le mana Wa ufalo i le uku mai lo fofonga Le alie ua Wapai mai le malo si male mana Wa o iloa o la umu e ai le mana O la umu o le sulu i o Soy puanga O la upu e paia e ai le mana O la upu o le sulu i o uvae Le malamalama soy puanga O la upu e paia e ai le mana O la upu e paia e ai le mana O la
Ia, malo whaftai te ro leua anga I manta po kalamidang. Ia pe o leua man fai tawina le afionga a le tua lau sunga whengainga. Ia o le fua e pa malaulau le pa lau I loa tam tau. Ai o lau sidi amatai ta po kalami. Ia e le ia ona ta amatai tu stala. Ia Ioane malana va ai nei mea. Lana ba ai a tatile I o mai I le mta upule o ta whangaina. Ia si tanga I tasia I lona fuaitua, I lona background o le li o Ioane, ia ma le mea wale ona ese ma teio ma reko maluka. I mo ia o tatana no so o iai. Ia e fōua fionga le tua te uma. Alo, ma la ia le fisili. E be ia o le sesanga te le o le o mata ia ma reko ma luka ma Ioane. O Ioane e amata mai le amata mai lunga. O le vinga la tala amata mai lunga. E amata mai I le atua I le langi. Le amatanga o mea uma. E leila se tala e tau fa mala ia Yesu o le alo le tua martala nei ai fa mala I upu ia fa no va tu o le mta opsili a mata mai le tua le mata tu e lalo pe o ma reko maluka mo fai le tala sa taingo mata ia maluka o ma reko a mata I lau perfecta le lantala sao al fainga tala maru o evangelia ia o mata io maluka pe yo la tam fai fa sotai le fa mala maina o le litino tangata o le tua ala ya Yesu ala ile fa mai o le angelo ia Maria o ila ya Ioane ele fa pena ele se va ai o lai to tonu la o to ngam tap sisili de e amata poto mala ta mai o le tua me uma o Yesu ke riso o le poto mala ele e muri ai Paulo ne va mai Paulo na wa mata na fina I tala inga o tala ni jai Paulo o la fina po ai le tangata sao o le tala I wa le na Paulo tala inu ese tala Paulo o le poto mala ta mai o le tua e loa sa tau o keriso. O tangata o mamala tu la fono. O tangata wa ina lei I tusi o tu la fono. E a mese la perfecta. E lo loto le aonga a Paulo. E be wela e vai wela ile mena e famtala mai luka la to luka mawai. O toi fa fo ina mai o tangata ia wo mortar se le vai le to tuo Yesu ele vai tino ye el tala luka le ala ye ma fa ya to ala nga tu spaia fam tala ya tala winga tu la fono mose fam tala la profeta fam tala salamo o le awa o e fam na tu ai o Yesu o tu si uma nei o le mo ma via Yesu o ila ina wali wa Paulo le ala na mafuai ona mana ia le evangelia a Ioane. Evangelia mun fa ma tus. Al visit telele o le ventanta li tangata. O Yesu o le alo le tua. O le tua foi. Fa langi lane o le fai e tato le tio le tautinonga fa apostol. O meana o le tua le tama o le tua le alo. Le tua le ngangsa. Mea ia o le tamfai le evangelia Ioane e longo mai la faitau mua o mea tau failonga mo science le amata le liwina o le vai le waina ia fai u le fatuina o la salo ia ma mea le tau o fetalainga e amata i le au I am o ina ne tau toi silu tele e wa fa ma le I am o le tua so te mi mana fa ngai su le upule I am the vine tu sa le uta watu Yesu
e mama lama leila whalongolongo tangata iutai i whapunga ia wa toileri ai so sa wa nga la le i me i va venga pe o whailonga i e fitu na va tu sa no tu si wa nei auto tu maleola ia so le io to fa tu ina mai o la salo so o lo tantunga ole o tasile me ole tam faile evangelia nei i saunoanga i sumfalinge e fai loa mai lau le tangata i utaia e le se si mesia lo mo tanu ole mesia le ole va lave e se le ma fa me volena tu pour so ana le to tu le di ya ele tanu fa mo ya ele nga ele finale tanu fa mo ole o fa mo o finangalo lofa o le tua ya Yesu Kristo le ana to sa wale di sa ili mai ele ma pe no va ele mo li ma wina la so o ye poponga le di va nga peteru na muli va tu peteru mo fe vela fa nga me ya ona mantuale peteru tala a Yesu fa ya fa fiti fa tolu ele vini mo ya ona ni mo ile nga peteru e ora termina na ave Yesu lungo santa na le vangalia Ioane fa mai fo Ioane na tu na Ioane le so ona la ia va tasi matina ana tina o to tu fo ila ba o tala to tu o tina ne na moai fa dia ia angelu i tala wa se uma fa dia ile li ai muri le so mana ia tala Ioane wa sau ia Maria makatala maltala ele am se tonu ye ala no fo tonu fale maloka fale lo no vinga o to a fefe ala so fefe tanga ta yutaia ai ona wa sa ili mai le e alofa e ona so sa ili mai me fa manatu ia me fa ali atu on manua o manua le li mfayan to tu le li no manua ta wa le va ia so be vai le mai e o ile ta mafa le li le tino to tu le si o me e mana ile upu le fa nga e lo tra ko o le misterio o ta to me lilo il misterio tala le e ta to te fi o ta fa matala me e aro wanga tala nga o tala na mai na ia tata utalia ma tonu fatu tua ia e le ola fa va ola tuana na me fa ia te le tonu le ola fa va ia fa ngofie na ele talia ina ni tala e pe vola tala le ole ai fa tu sa ele fa mai Yesu on so fa se me ele fa ina fa e mo fa ele infantino le pe yo le va Yesu mo lon tama vale i tu lango le lofa polo inga le vo ila mana o Yesu e muri ona so le mere wa ma na ia ile fa upu le to no le tato ta fa tau fa ma Yesu ele to wa una langa ele se fa wala wa una ilo il mela ilo il mtai ma Yesu le yo le ta wo to wo io pe o puta wo ia tato te le ta wo tu ai le ngana ele ni mai e ya tato o pe fam tala ile lofa le fa le lofa le fa tu le fa tu au ia le tato le lofa tu no le fam tala ile le unconditional love le tu po le ta le ngana ele ni le ka pe ya e se foi la lofa fa uso e se foi lo po ave ye mea revo le mere tau tuturi no atu maneia le a matami o ta ua tustala. Po le alo na foi tua. Io e fia ngai, tate o mai la ilana tala le na tusi. O tau maua se mana maanga. Ia peila o le whaalangina le ave ia te ia o le so o nano whainga. Ia foi la ua mautino. Na o Ioane ai ese lona maliu pe o tifile mu.
E pi o ti wha maturo uma ia le situ at fumatasi. E pi na io atni tangata e mo ia na o ipupuanga. E ma ave i fea, i le motu tu fua e... Patamo. E pi na o ti file mu. E pi o le winga na o le fesili. Si tau wha manino o le tatu au wha fonga. I le tangata na tūsira tana. Ole asa ili lo le tustala, ele usam tabu fa ingofie. Awa ele ni tusi vole va ben tusi lo maua. Pa wal meo so suenga sa fitu fai. Ya tala. Ela wa evangelia. Me ye ta wala to sources. I tusi ngal tala pa wal meo le evangelia muli le na tusi. Faila o le evangelia muli le ma o le taimi e tusi le evangelia. Fa ma wa tele o tala Ioane. O le iva se fulu, o le vasu fulu ngati se lau. O le malu Yerusalema. Na whata ma ia, na whata funaina. I le fitu se fulu. O lona winga tusi. O le se malu. Mo ta ape le nu. Awa e whaisinga tele o le whasi aloma i tangata i utaia. I tawa muli lea na tatal nova i mo mua wa o la tali ile o Vespasian le na bala au mailo mai la tu e vea ma Kaisara o lona tali ile tu fa malta o Titus e o mal terminei na ye me ta o le Kate o le manu malo o le su o se la ye yanta o le manora i Roma ile fight to o le manu malo Titus o me o mai na mai ai a final terminei o lo tusi tangata ua matua afa ina le lato fatutua. Wa matan sisiri po la me utupu. Wa toyo o le nu i fainga tae pe ona iai temia papelnia. Peira o i le avatua i le tala le paule o le mapu sanga e mapu ia tangata iutaia. O lo la tautalia o Yesu o le Mesia, o le alo, o le tua, po le Mesia, po le Keriso, o le autua o ne mea mo, o taunu ia, mea umo alo ta ua le venga intuai e tusai, o le vai a tātou lau keisiano, mea vatua in ta ua le aonga tuspa ia len fai Yesu tusai maltala luko, fa matala leia le, ia tusi o tula fono, lau perfetto salamo, wa mene le talia mene feinta ia o ia o onga ia e fa nga i sufalinga me yo science te fa nga le statement o le I am wa le swafa na le tun fa lia mos wa o le tu o le ola e fa sa mo anta to wa o le tu o lo soifua pe on ta o ta o potolo ia fa o suma ton mo suma fa na si dai mo se le tu po elon swafa ya le swafa la na vo ia ta wa mi sai tanto ya soni awa o le swafa le fai ona fa le wina ya le na fa di lo ia mo mai tanto Jehova le uta to fo ile wa le tasi swafa le tu sai manai aftai ne la ta o me lo ta tu sin fai tau ta o po suma lima o te musura ta te amata o fai pule na te ore manino le tapu ana la o amata mai le ili fai mua ya le yo na fa manino le o mai o Yesu o i o le vine ya pela o le o refer Yesu ya te ira o le tala le a tratero Ioane pe o le mena ta wai lo fasi mua ya Ioane te fia mana malama ya Ioane malona foi tua ona na tala la lentusi fai mai le o Ioane o fai mai le tala Yesu o o le vine moni o to la pe mena le mat se minha sa fontana mo mai foi mo e o le fitu la le sa fa mai le sorte ole memo mo ile ole numero fitu le o sa unanga a Yesu ole ai be ono va tu ava di liu va longo tangata utaia le tusi le ma upu ia na Yesu papa pela va o upu ia sa uno ia Yesu o tu sai male vangalia Ioane o lono vinga na uta watu o le sile awa ta watu Yesu o ia o le Mesia o ia o le tua
o le e whainga tāo na māmalama ia tātou upu, le upu le o au. A whao ngā Iesu, whao ngā o au. Māmalama le tanga te utei au le ato e fo i tua. Tusi o tula fono, ia Mose. Le suafa an whaalia ina tau e le tua ia Mose. Wa ia isi suafa pe le Silvia, o le tua, pe Elohim, Adonai, au Shaddai. Ora ia mlea. O le me whapitoa lea na i le wā Mose ma le tua na ve. O ia Mose na mataia o na whatūlanga, i le tūla fono, whatūlanga tapua inga, whatūlanga whalifta whai, whatūlanga ato le whenga inga. Me umaan mea na whau toafa. Ta pena i le toafa le watu le nuu e ulwhale i kanana. Mera le awa ngā Iesu ia I am si, le whai ule i le vini. Tusa lewa mai ia le statement le ba whatawa i taua. Tusa lewa wa whai mai o le tua. O ia e ona le vini. O lono winga. E whai whapea o le palapala le watu ia e toa i le tua lana vini. E te whao ia tua i le ata i le kenesi. O Iesu tusa o ia o le vini, a le tua. O la tau e tantoni. E pa muri a i le tūlanga o pe o le whaitau e ni. E hei lana mena tau mai i le vina ina, mo na la. E hei whamsinonga e whai. O la i le fua e vese. O la i fua e tau pēra. E fisotai ala ma le tā mai lano. E mea la o le I am le. Tusa o la e whaatau e Iesu i le la au le vine. O le tua e ona le vine. O lo tama o le te vine ia. O le tua e ona le vine, o Iesu o le vine, o fua uma o la whaatau i tangata e whaalongolongo matalia le sāwali le mālo whaua mai. E fua. E te tonu, o e le te tonu. Ia vesela, e il te na avere i tua pa o le ata o le whamsinonga. Pe tātou te whapea mai whaolaina tangata uma wa le ise me le mwhai e le tua le whai. Ar mele manino ana wa onga ioane. E il te me tu ese ai ia mea. Ia pe o so sonetu na ile ai am mulmuli na, ile vine. Malo whaftai, ia pe o le nā me o le tau tuturi loa. I le ngata o le background o le nii, o lana whetalinga o au le vine, i o au la o tau. E tasi la lea mea whaingata o na tātou whaamatalaina. Pe a tu mai le soifuanga ma le real life le tau te o lai. Pe a o na whaamatala la saunoanga ia Iesu. O le vine e le e a foi. O le la e le pipi i a te ia. O le facilitele na, le lona application i a tātou. Ia, o le e mevo ia i wawawina i tātou. Pea le fai upatasi len fai tau mai le Ioane tuse Ioane Momoa, mo mua fai peinfa. E le tau on tātou au taro whatoa se i le tua. Awai, wa risi na fasili, e eisi tangata a Milton. E le fasili lai whaala ngai, nai le tam whai o le tangata la ngai tawan tam whai, e le application al tangata. E ila unga lue ngai whai. Ai whai malo mautinoa. E le atoa. So e te talo pea, e o e tai o rotu, e whai temi whapitoa mo le te talo. Ona o le tūlanga o le soifua e maua e matele loto maulalo le tangata. Lona le atoa. E alu i le tua ma le atoa, ai wha atoa i le tua. Wa e alu i le tua ma lo atoa. Ia o le mana mia o e le tua. E pe o le sina va inga i. O le ngā ruenga le o le avese o la le fua. E le si ngā ruenga si tangata ngā ruenga lana. E le misi mea mai i. Mai o le fai whala tele le tala le i la o le vinde. E le na lo so. Tangata umai whalongolongo fai tau i. A ngā ruenga ia o le avese o la i le fua. O ngā ruenga a le tua, o ngā ruenga o la na miotonu. E avese la whala velave i tau mawhafua i mea ai o le o lo tam whai le la o le vine. Pe a tu se ngana whaingo fie.
Pe o le mea le fitu tu lor tatou whasa moa le mea mo le pipi i tanga. O pe o lau tau whaitau atu le lona au telenga. E mo o mia lo tatou pipi i mau ia Yesu. O pe o le relationship. Yes. O le building of the relationship o le tangata mai Yesu. O le mafutanga. O le mea na o le mo mia. I Yeah. le avanga atu. Ia. O le sina vaenga e tātou te vāvai ai. O le tua e fia mafuta. Le tu mafuta. Mena e whamaini ngata. E te reta wanu se lotu. O te nofo e le ai. E te alu le mafutanga la whātua tua e awai. E iei a taimi mo le tangata ia na o ia. E iwa le taimi o mafutanga e pe on whātūranga ina. O le e mai e le manatu e alene. Sa ta fa ya tu va so e lo te Synoptic. ya ole na sa ole tu ma wana fa punga mal tatunga ma o e tu nga sia yoane E le la vea i le la vea yoane ile va inga le ale to toru le ya me la e ma wa ya yoane mo fo ya la tu ai tu nga ese Ai ranga e hamul mole re. Au tai e le vanga le. E to te la tangata. O le latu te tonunga to fa le o evangelia. O le au sinopi fo le to fa. Au le ata mwhai fa manino atu. Le aina to tolu ai le naro le tairo le synoptics. A ko au sinopi. Yo o me tātou a o ngai I tala tu spa ia tātou ia la mosa au te no foi la o ngai foi ia tanga tau sia ka le sia la to au talvo ai mana ia ne fa mana tu pe wa e ora lo tawa ka wai pa tātou fai tau Io e. Wal te lo temi e fai tau vo le alu la ton fai tau na ia fa longo la fai tau ai no fai tau ma le nganga tātou fai tau le multus pa ian tātou roa I le ano a I o fa manuianga pe la tā pure fai tau ne o le ano a I o me I o le ana na tātou noa fa pitoa ma fai po iwa a mea le polo inga lea I fair funny pe no vetu o le fair funny le fai mai ai tu sa le alofa fo le fa auso ke vise o le wata uia a ese le alofa e masani le va tangata a le alofa le fa le tua o le alofa le fa tua o ia e tu sa mai tangata e o le fai ia wa e fa pe mai na le wo o le upo ale o le wo le wa mai fa sa mona to le vao o Yesu ma mon so te fa mala mai le ta wo lo na lo fa ia e le ngate na o le ta wo o le lo fa I le vao le tamama le ateli e be ona vai atu a vai ta wa le tanto no fa apostolo I le tātou lotu I le tātou le tio. E nā manino. Tātou tautonu I le tua tama, le tua le alo, le tua le ngā angsa. O mea ia vitu aido muli muli. Nanga leini I se upu tau taspa I o tono o le whengeng tuai po le whengeng fau. Te whai taula I vai leina. Me se utu stringa paulo, whamanuianga paulo. Ia te tau le manuia o le tua le tama. E le va pe mai la to taspa ia a la ta u mai le nga ruenga le o le ta fa tolu le o le tua ia e pe o fa u mai lo fa tua Ia. Le pe o le tau tutu loa ta te io ese mai foi mo tau deiva. I le pipi I le o le la I le la au le vina. Le la mo fai mai Yesu o tu ia fa sino ia te ia le la ia matatou o ia le vinya matatou o la. Pe o le fa matala I le relationship le la e o mai le upu o Yesu e lo fa mai I la. Ai tatau fo I la ona fa ari le lo fa era le pipi. Io so inala le mai le upu o le ata a tore na ta titilo I le mero le upu le mo le upu fa sa moa. Io ia e alofa mai o te alofa tu fo. ia wa e mana ia mele wa fa mai te momoa o le vine ia e nau e alofa ia fu o malala o le fala velave
o lo ia I malisi vaenga te lea o la e tau mai o le tua e te ua le vine Ngalua vine. ia e ngalua vine o lono winga pa wa le la au le fana tu la I le vaenga le mela fo le wa ngana le wa mai ina fua ava pera le fo le fisiti bu ma fo sia ina te ua mai foi bo la na va mai pipi o la pipi ai le fo ia veselo ai teu pele le la fo ia tele atili so o la o pelo va tu e fam sino ngai fa la e le fam sino ina la e vine e fa ma sino ngal fa no le vine le o saule ngal fa no tu le pala le e fa la tato fa li pala fa alcohol tu sai le mera fo o le alofa o le tua le pala le ia fa fa matala Yeshua o fa mai siva ata tambai ele se parable o le mena o le metaphor ia la fa sa mo ba pelenta fa le un metaphor sa ba se mwanga ngana e mai I le ata ia pela mena me o natura le wa mai il tala le fa tusa ia vera va pa tau le u fa tau pe va tusa ia le pa ia le o le tua man fo ngalo loto e ala ile so fo mai o Yesu so le malo le wa mai e mai e so tai a vai vol talo le e a matai le fa mai moina lo ma tau ta mai o le langi ia pa ia lo suafa ia o mai lo malo ia fai lo fina ngalo le langi pe on fai le langi si o meia o le mele e fai tai le totele e le o fai o manino le fsota inga me e vai ma me le vai a me pa o I maliu tangata e tau te o tau te fai o al fatutu Pe o le manea man faftai mo le pe o le mere tau tutu li loa pe le pipi ile le pi itanga le o tatou le vine pe o ina e mawai lo tatou fia lo winga o fia o tangata soifua e ti penti lungo lau lungo le vine ai le fua ina le tatou fia le o langa nei I le situation o tatou ya wa le sina fa la teleina male mal fa tawina tala wa le fo la e le o le la o le vine e ila mele tupu la le fo e le atana e mai na rono winga pe me shanta e le o la uma fo e le o tangata uma talia e le o tangata uma la tote talia totoa le malore le tua mai Yesu this is all about the kingdom of God from heaven to earth ai la officially re a fa pe o la uma e pipi le vine lona winga o le vine o le la au responsible mo la ia ina ia fua ole a voi la le ole pe ole fanga e le vine ia la ole mele mai e ele pe o pe va ku ka ki vai fa mwanga ngana fa alcoholi fa le ungo le kala kusa leva mai o longo winga era ma fuanga le fuala la o la ia longo winga e ele le ma fa o la ngai de fa ka le la o le fa kusa ia fa kusa ele decision o kanga ka ia nga decision fai e ki nganga lo fa mai mai ai el decision nga nga e ko so ka ia ma kusi le yo ngi mo nga fa e mor ka kalo ka ku kalo fa maungi ka ko sa o pe ka fa maungi ka pere la se le fia le pe ye mangai longo ko ari kama e fa le kongulava man tu e fa si va ngor tatu sin feita e le ngata o le pipi o le tang a sau la lo isi va ni ta e le filfilia le la fili mai le la ia fili le tua tanta e le filfilia tato awa ba ka specific ia le nga wa makang fa piko si o vai kanga o le venga va kwa ka ko fai ka bon mele wa mai e vai ka blinga ma budi po femele nga ia le ku wa maka fele ia
ia me ele kasi se mere ka mo ia fasin kele so e kuli loa la mere le usa ngo Yesu wa o le vini moni a mai le vi a sau le vini moni e il kanga ka responsible le vini o la mai le relationship a ma ka uli venga va ko le ku sa le o me si o ia foi o le sia ku o ia o le sia ku o ia le alo ku sa le ba ku le loko o ia o le ku le alo o ia o le vini moni a ia ila le mafukanga ala kali mar kama relationship. Relationship. Awa aku ane me o le nganga. So bengo va ko le miske lio, o fa ko kuanga. Le ko kaspaia. Ele me va ngava inkanka dia i kai le location. O ngor ka kingonga le ma fa ko kuanga le i ko kaspaia. Le fa ko ko kasia. So o whankanga wa ngana wa murimuri ai am nge. Ngai roila ia e le me pack up inga la ia o science. E ngā rue wakasi mea ia lua ile mangu inga e malanga inga e le mangaria yoange o langa ka apsi siri manga wa onga. Ia, mana ia, o le pio le mena o lea e te le fe au lea pio le wha manatu mai ia tātou uma. Le mea lea ta te tala noa i le pipi i lea o le, a lea lau tā mei te isi fo i lalo. Nā ua au mai le tā ua o le mea o le ngāru lua e whaatasi o tangata. E te taua o nau tātou e le si e tu wha maunga le soifuanga ma le ola. E lona winga e te taua o nau tātou iai mo meo mafutanga. E mafuta whaatasi e pei o na whaata mai e foi mua e o le e tāua le meo le soifua mafuta. Le vale o le vine ma le la. O le mafutanga e te tau o na iai le ia fua mai. Ia fua mai. E whaafewhea lana fua. Ia tātou te tiro le reality o le soifua ma le ora le tau te olai. Ale. E le ma ngai me ia ko sa murimuti. Alofa mai alofa aku pi mau le alofa. Kusa o le ola mafuka e fusi le alofa. Fusi le alofa le ola mafuta. Ai le fainga me se ira me ia fai mai ia le mkapura ma le mkanga le vinmoni o le ngalu e vinge e o le tua o le vinge o Yesu e ia soka inga le ngalu e vinge ma e le mafkanga le tua te ma le tua le ma ina to uma o tadia i fatu tua e ngalu e uma me ia ai la fa mga kumai ai la va nga le kadia la wa nga le mo kwa fu ku a mena va nga la nga le mai nga be se le ola la nga la nga alo mo vinga o menga ka wai ia le nga lu vinge ama kwa ya sola me va yo ku nga koko ka ko samo ke le koko ma be se la fa la fu le mai o koko ia o la ule titilo ia i revle mea. E mor whaingo fie moa ula vai. Mai whai mua le whai ma Yesu wa ure vine la o tau ma le abdanu. Ta se rupu te whamtalai nai o le relationship le au mai o le whero whani. A lofa mai Yesu. A lofa fo i tātou ia Yesu. O le ata fo i na a lofa mai oe i atiao. A lofa atu au i ati oe. Nea lai mawai le upu leo lenga e tāua nga ngana. Instead o le whai mai tātou whea lofa, a leua mai tātou te whea lofani, e te alofa mai o lofa. Peo la le upu le mai nei o le uso ma le uo, le tātou lawanga ngana. O le upu uo e tau le upu uso. E avi ese le sā mai le upu, o na mawai le upu uo, lenga ngana, le whetuna. Whawinga la ngana. Ioe. O nei ele va la lata o le uso ma le o le wola e mau ele upu uso e mai foi fa o le uso e sa ele upu o ina wa ese le sa atu ana ta wona ngana
ya wai ta ua pe ma malama le fawina o le ngana a mera me o le wingo upu ia wa ia o le bo o le uso ia ma le upu nga o le falfandi o le fa mkala ile alofa o le kam fa Yesu e ka mai o nga so ku sai kaka ba fu le upu le falfandi e laina tutusa ma le upu le fesoa soani o le ngalu nga tau soa e fa soa yo e tau soa mo e upu soani le fu le tutusa le leia ma le falfandi o le ola nga e mfainga nga kingo mai pe le se alofa yo e le mfainga tu soani pe le ai se alofa mai ta wo men soa sa wo fa soa fesoa soani ia ma le alofa fe alo lofa le mera nga e kala le upu nga o fa nga o upu le ison kwa oi ia a kala i kua ia o nga le ri e o le fili e o ia ia le mera e ka wai le ia fa nga kala a luka pe o samaria nga le fa kuskusanga o kanga ia e sau le skanga ku so le fidi o le skanga sau fa nga ruanga le lei nga ruanga lofa nga ruanga pe wa pe le fidi le o so mo so mo e pe o le loko nga o upuia fa mkala ka ta tonga ngana ma le winga wa le fainga mongi pe le malama i le me e fusi ai upuia ku sa o le alofa le se kwa oi so ya alanga le fakalo fakuri i o le la usonga le fatom o le fatalo fatu ni sum fain felo mai i le tato e Helen Tauvau maro o pule yala tautala lo mafta mai fe fafta tele fe mai puava alfosio tapunu uanga vale fafta tele o lo o apia mai fo into meta tapunu ya fafta tele tapunu le fafe mai sum fafe ngainga ya malu tangata mafu mai fo ya tina ya soli ya mafta mai fo i te tupe e te o loa al Fast Supporters USA me tai o lavania ma lo faftai e felo mai ia le ataua e te wati fua mafuta mamao mai lava mai Samoa ia idea ia le ataua e te wati fua ia o manono ia po motaa e lo mafuta mai ai ma lo fafkai ka uso ako lo sunga e femelmente ia Helen Tauvau ia without Jesus there's no us ia te lo pole us pole US e sa ala Yesu o le se wingo ka ko e vengo fia ia upu o le ka ko kam fai u mau maka fi mau ma so foi o se lu i ka we o isi nga maka mai o le leia e vai u fare ko e o ku spaia o ko ku spaia o ko kele ko fare ko wa makua ke a mai la ka vika e fai ma wa pe o kupu la wi lo i sara e le ka unga ba ai ko e le vot ka unga ronga ka i o solmo e mari o solmo nga fare ko un mano ke le ka la fuma e ala la me ko pora ku ronga ka i le al me nga va lo nga ma ko solmo nga va lo malo tasi le meta ua lana ua tala noa le mele mo meo aunga whaasolonga o ngā tupu o Israel maua le tupu na sau e aru e lunga le maro maua le tupu e sau a koe ki whakoa i la loa le maro o le venga nga lenga o mi perfeka kusa perfeka e venga whaasolonga e luka o le awa onga i sung whai la wuri ianga o le ala eba kusia ko la fonga kusia mosa e limba kusia ko la kusia la perfeka kusia salamu kusia le wa ku ka ngu me mai so ta wo tele wa o le kus pa yele ka ko ngi fa sin kele wa se foi longa vai nga yo ka ko vai kai mi wa o le kus pa yele ayu ka nga fa li nga elengi ya kele kala nga kusi le kasi wa o kusi sa kusi isi kusi pa o mangu se kulo pa o la au ka o cortex
ia ese ia kusi kawai ia Sinaiticus ia o le Vatican mai sia vaenga o Coptic ia ikupiko o le mea sala lau solo ko ako vakasia se ka ko ambia o le mea ke ro I ke wo se inga wa makanga nga fongo la ia kai ko inga po bishops o vala awe kaisala le Constantine ia fongo ia nga fai le ana nga makailo ia mafili ero makosi ko vakasi ma ia ke le kala ko spa ia wa le sku spa ia le nga fai mulmuli kusi Jerome e o voi ko spa ia nga ese ele fai ngo fia wa fasang fa li ai amu ia ka ko nga ku pulanga le wel sar konga so o le lava nga luele nga o le I ka ngu fa mo mo mere a sa wa inga ronga ke sia ia wa ka ko mau ese male au ko le me vanga ko ko pa io ke le ka wa ia ka ngei ia fai ngo va pe ko ma fua ke le ka wa o va ka si mo fa ko ko ga Pei o le tau mata watu re o le mea le tau mawhai tu stale mo moli mai. O le tu sialen ta whai tawina. E tu sialen ta whai tawina o le ta ua pe whawhewhea o na tupu mele o le rofa. Oi. Le alai au mai e le atu e tu stala le vao Yesu mano na tua. Mana tama. Tau fo I on whapena, le vao Yesu manon tama. Le vo la pi whapena, le va aia Ioani. A whai o le vale o Yesu manon tama. E mo o mia fo la I whapena tātou. I whakaikai ia I ka kou. I le vale, elise whawhai ngofia. Wa le vai mai voi kana kusi de mereng ma foi ma liu le ri ka fia e sa wa ka ole vai unga vai va singo ngal tangat e se ai le solo mudi e le ka ko lo mudi ole wala le la ve inga mai ka ko le pong sa ro ka ko ye wa ke le ngal kala pe va faire po faire nga ile ola va le va Power man ka ko lon ko ku mai Yesu mai ko ngam mai mang maloi ya pe yo ngane ke inga nga ko wa se wa se wala o la le fingalo o yose la la ki o fa to si o ka man naturenta va to ne Yesu o le me finga sili len finga ta rev o le tau si o le vale langa le ala te tam fai tau tu spa I le fai tau ngale ale reality o le langa le tau te o lai tau te fiu e tau sile vā o lesi tangata e lesi tangata. E o e neme o whainga malo. E a tangia mai ai le whei tangai. E le o iai se uku le whea alfani. E se a. E sa ili ale ala tata I ana te umia le malasianga mane. E le ela se winga o tuspa ia ia tatou. Ma le o mai le o mai. E tau te tilo ai ma le nganga maurano. Nengo le la tau fai le tuspa I mai a fai e lofa fa pe Yesu I lon tama. E ta tau fu lan fa pe tatu a lofa le silisi. Le mele ta tano u fer fani. Ai le o tangia. ia Me finga tari na. ole winga ole kuspa ole winga kuspa ia mo tatu winga ko le ko ongole makala mai pele rofa o le tua pe o le kusi le vai kaungi le ve ka ko fa maongi ka ke rumo le ko ma lo ko maula lo ka ko si se ke ro kai ale se ango mo fa ala ia pe so la way si le fiere ko so wai ai ka wole le so fo taro le manga ia fingalo o yosele ole singa me ole kalangoi ole tua e mafuta ngana nga fai fanga fi mafuka re ko o ngo vinga nga le se fanga ma nga ko alo ni ale em fai ka ko vai fa pengai Ia, aka kilo fo ia kenese. Le loneliness o tangata. Ina ua umana fai ta malo, fai mai so le. E ta tauna fai ma sisi fafine ia ungi lonely ka malo le. Ia. E mafuka. Le mafuta. O le atua ia, o le atua mafuta e ala ia na persona ia.
ya pengo va ku se mga nga maulalo pengo finga ko vai kau maka ko mamla ma upu a venkanga ko pa i de loto langa o le nganga sa mo le wa nganga ia o kele me vanga ke vai fali unga ko spa ia nganga ngisi la ko o ko le ango ngo i mo fali o kero fa ka mo isa mo sken le wa lua ka ko fali unga le wengi a be va longa kuranga duele fali unga ko so ia pi o le mana ia tara no ayose la lau pi o le lava la ina tu sala me o tatu tan ia pi to e manino to e fa manino per tatu synoptics sinopi pi o no fai atu lau sungar fai fe au sungar fe ngai to te le o mo te fa so le mele e mo musu lau te talia mai le la tutala o Ioane is one of them no. Ole upu. Le anga ole upu singopi ole upu ngo. Ele se upu Samoa. Ole upu sa nganga ele. Wa nga ma kingo ka ko ele mamla malingisi. Sin SYN ole prefix ko sa la kana ngo kusa. E ma optic. Le sa ele le maka. So kula me punga rua ngo ama lama ole mafuanga wala inga nga fa senga fa pere ele waka mai ole kuspa ia kusia ko ia mai alu peso suenga be la suenga nge un po wa vai idi mau idi le kaiminga kusiai o le ale fa moi o e kai ku kusar ke o kala ye ele voi fa mai ko ke le la waka mai o le vangalia mare ko mo va ye le se kala il fanga mai su le e oso amare ko pinsa o almenga o kala le ale kwa ya Yesu saulo mala perfect so mal papkisong ya popikisong o ka o e mulmulia ya so mal popkisong o Yesu a makalo o si me ka o mo me un fingu mela le venga ka ngo fingu mela fingu mela fast food a mer ngo mela fast food ka sanga fast food waso e o mai dai I vo yo ka ko vai kai I le vai ingo aso vo yo le a makamai le lent sa o le Easter le va o le Easter ma le Ascension fast food waso va o le koiku ma le limas food waso le Pentecost ya solo le ma le sar ko kaspai o longo winga le fakula ngainga le kusfeka waso ia o aku ele va pe wa fiu awa wa alu vai kau back and forth back and forth ele va pe voila kusa uma ia e vangaria mai le kausanga e fa solo o le kausanga o mai se vangaria a vai ngo fiengi ia so o le technology e me fai nga ka ko rungo le computer ma ka ko mba wai le comparing o kusi umangi side by side me kusai ma me sai Yerongara ka le finga va penga alula ilunga fai ko nga research na put the forecast side by side nga vai do le se senga mau o me se sai ba se fa punga e sa ulisi kuskala o sui ai la ko kusa ele o ai o sui upu fa o ka sui de ngana va kulanga o ari sile me vaika ma ya kakalo kui o me o mai e lu ia tato langa ia ka ko kui fiu kui le mkan ronga na kala ele ko kalo uma ke kalo ku bawar kat ye o ata pe o ata o to no me sa ta o por kalami ona o tatu am ta fai o tu
Ele se tatu mata fa yo tu im tawa na mai ta tala mai. E pule ta malo e lona te mi ta tala mai. Cara vai foi ko. Ar ko ia o que fiu ko. O sia ka ko dem ka fa yo. Ko ar kala inga ia ara e se ga kala o ki. Ai le me fai foi mal loko maula. A me angi vai kai mer fa mai. A se si. E ka ga de ka ko ngur ku. O to tele. Ko ke de ka ko ngur ku. Makauria vai fai ngumela ia vai mai ka ko ku. E makauria lua ku. Vanga nga ai de ku foure e va pe kasi o pena kamanga o Johnson nga kasi o isi o le faisa ma le modena kai lua ai va vai dai ngumela nga ia avo e kai ele kai la faso le malero kausan ai ai ni kwenga iskat kongunga o ia mea ele malo sia ku lo fa kokua ai fa kokua ke mang malo fa ma ia ele sa ore ka ofi fa blave ele fanga proof ele banga le kusa umga ele kusa malo si kingo o tele ter tonu me na e era fa tua ai langa le e mai le ta mai le tu through o le venga le polo kais ila ko ole vanga o me alo fare kuale agora mai sai sim foma e fauka o lar ko ngara langi ka ke ye panga le fa mai mangi foma o le o kele wa o le iwa sul ka sanga ya so nge o kele ka ka wa usia vamos full ka la usia ma ko ka le sia wa fa solo wa ku lunga le iwa sul ka wa solo le ai o pele ai aku lo o le o sia mo o uncommon le age group nga ke mingi before le kene i foi la carcia io simla carcia ka ma wai ka wa ka i was fu mo ku pule i de carcia le nga we le sunga va venga ya pengi io tasi handful vole o te man tu ma tu ainga o tala vo wala iti matu ainga le si ainga i matu nu a fa fonga mai ta sapa matu ainga le si ainga na sa si lia meor matu tau si nei to i matu ainga so elo to mo wala le timi nei yo o mai kai mingi mo nga vet mai la nga o me ai ma me nga ba makauria nga wa kuro ia palangi sa mo mfamba ia ke ikingo ka sa mo wa le masangi nga kwa famba ia kapangi ka pe for nge kungu ang kangu ma o Europa mala ko famba ia furu ke nga inkia ia langa leta te ilungo le mele lau sunga le whenga o lela i le pine wha mau o le tā ua o tui ia i le whainu mera o kaka maliu le o i ke mingi ima kaka a fia wha mai walu i lalo o lela wha mtala mei mea ia o le o i le o ngā le tui o le vaila au ai ke lela wha inga wa o mun muri whai kui mun muri whai suenga a wa le vanga wha inga o vai phone menga nge ai kam fai control sukara ko fa fletele yo se dai molo sao tatu por kalame ya manga ia lo fingalo afkai ma futa mai ta yo tuli ya ma tatu por kalame ni tu la fifi ele casca pes se fai si ko va fu ia se me fa kau koile kua e kui folo kingo le palpala ke le fa manga loe o so ke ka ila ku ko vai ko fi ko pule fa mua fa fo se ila fo ia le feita nga inu ule aina ualo ata usanga fa
pusi pese le. Malo, ia por pese pa o me fare kongo ia o le sile me e ma fo un siringia le ke siango mo ele fai fa mangalo ele fai fa mangalo ele fai fa ngalo Ya mai ta sile nam ta pu lewa na matofi na o manisi. No e. Nga o tu spa ia ta te fi su elementa o fa mangalo na o le tu em fina fai. ngai pe ngai a onga ngaro winga unlimited o ngai fa fixa fulu man o faingo mela pe nga fa ko e fa kaura me ngai fai pe le se kusa o le fa mangalo ka ko le ka uma e fai pe e kinga era ngai o le me o ala ngonga lo kinga me o ka ko mama la male le kulanga le ngo Yesu longa kalia popo nga kinga pe le mere ka vai ka wai le va kusa Yesu le va ko yong so le se wo sili le wo ava kulonga ola su ia nga wo mera nga ka le wo le wa de ola le kafia e fo inga ia manguia ile wo ai le ma ne yo me yo o no nga ngana o yo tante te fia ngana o le upuna au mai na Yesu yo le polonga le upuna au mai na Yesu o yo to tausi o polo inga o le tangata tausi polo inga o le polonga e taua ina le upu polonga le upu le polo inga e polonga le fakingo inga e polonga lo na fatino inga ko wala le spiko e polonga foi la lofa ole nga mantu i te ringa tamia paulo le fai mai o le polonga o le au na ka malo ai o so sa o le polonga vai paulo venga wa le ko ia si mesi ya kule e lo fa ko ai deli so wa e kero kanga e kering fa e lo le manga ku pe ka e kering fa di se ia o paulo o paulo le singa ka a mio vole pa o paulo ka sawa ai ma força wa paulo o longa fa ko mo nga ka mai di kura fongo ma wa onga fa yukaia mere manga ku paulo o Yesu ma me o fe wa ele fe lo ai mai su ala o so ma wa onga ye va lo ngoi paulo ele kala fe unga ma me ku sa le manga ku paulo fa le anga la va anga le fa ko nga o le me ka unga ye i ka yukaia la ka sia la ko ma ma ai mere nga ku nga sei la paulo nga wa kaia la ku sai markala ruka nga buenga le ala ye ma ia ka penga lo nga el kiriso ko kule ku sa la va pemba ye nga ka i ko sfulu le filingo ai ke lo a risia nga me le ola finga wa paulo va ma la wa posko wa nga abi fo ya ku yo sale me fongo ma finia la nga la fi ro po fe ma ye le authority fe o fe o va o va ma posko ya me ka le le pe va pe ka ko ka dia le mori maua a luka le mai langa ilang kala i ngal bun e mania sa o rev de vanga le ala sa usi le sila i le tu fo le o paulo fo ia na fai ma polonga tau singa polo inga le karsi tai ia la va ai le tua i fa maoni ma le mai au paulo ai sialan me le fa nga ta tau le malo si le malu fa maoni li liu mai se i fai o e ma ore li wana po le o saur nga kam kwa kamai i le kulanga e kam fa makala i kala le ka ka wese ele nga kai le o yu kai o fo salau pero pure fa nga ele kangalo tradition ele diaspora ka la wa fai mola ko kofila we le ese ka yu kai la ngo foi ia mai ele kusa uma ma fa nga ele kusa ma fa favores ka kala lo kusa mo ma fa favor ka kala lo ko Amerika la ngai ke le je sen le lo foi tau na tu foi pus fuma le dua na e sila mai le ia ma o la upolo inga le nei ia o tou whaalfani pei ona o walofa atu ia te o tou pei o le koe refer a Yesu o ia o le vine moni o le ngā ruenga le vine o le
Fafanga o la lani. La o la fu. Ngar we ngar ke vingi la vese la de fu. Le la uka mi ese mal metafora le vini. Ale uka mi i mai la lo le. Wa ese la le melo wanga iai le wanga i le vaoristanga te listanga. O le aku ka kaul me kasi. Wa ese le approach me ba ese upu fa nga. Al me kasi le ku o le mafuka le penga mai ai o le nga mai le wa ba fo nga lo swa fa o. Yo le na mai le nga mai yose. Si o le mere o le mai le fangi o le ola mafuka. Ai fusi le rofa. O le mena o le lack ai organizations ni yaso. Yo o le sau ar tangata i malanga agenda e fa malo. E anta tu lola i le mele. Yo e sau ar tangata fa longo wa o yo ai le sau rom kam fa ia mai langa ia o yesa o i me e fai kai o le o e bevo i o ngi yaso e mai le na paka ka inga makarwanga makofaso ngi mai sui fa nga se se kwa la fa ka karwanga me nga fa mo ka karwanga pakarwa i upu i ka ko masangi wa ma wa penga ka wa ma wa nga ni fa ko fa nga se se ya penga i ka wo ko le pe la saulo e le compensation aro mai penga ya sau e ko wa penga saulo e kangu wa kasi mai ahora nga refer fa le nga o ngana e malwe lu e la falong lo ngero malwe lu langa o me lo fa yo penga o ka wa fa le nga o me lo fa le ku nga me lo fa le ka ke le pule e o malo so fo ya de on kan le ko fa solo me lo fa ya va ka nga le nga lo fa lo ko maulalo ele foi ele ka e foi la chile fiere ko fa so nga me lo al va la wa mai le metafora o wa penga o ka wa mai ya ka o ko le ka wa ngai ko fa fa nga lang ka mo o ka mo lang pe wa mai o longa puro o me uma o ke wa ko pe va mo fa fa ma li o ka ko uma ka sianga ka ko la ai fa inga ka ko pero pa ya ele ma si ka ke le o ma ve ngi si o ko o me alo fa le ko nga fa pa le ngi ka ko mo ka ko bola i o le mang ko ka ko ai le ka ke le o ma ve menga o menga o me alo fa le nga fa solo o le fa pe mai ko mai ka yo helen o mana tua le vai tai mi o tsunami fiu le fa na we fai i le tina mato tato wo i le maunga ai musu le lo matua e alu o le malosi o le fa tua fai mai o te le alu i se mea o le atua e se fea o le mena tupu sau lava le tsunami ave o lu tau le na o te fai atu o te fai i ana vasenga o le mea le na e whata wei nai lau choice ia whaftaima ia nuala e be yon menga wa umanga mai kati ai musul nga kati ia o la kati nga mai la lau sau sunga na wa ngai le ba ba lo ko ru ka sunga ka o la sau sao ya ka ko alu la wa so la ke ya ka ko wala vea ia wala sa ike ai ka ko kwa whaftai helen makangi sa va penga lo le ai mera ku awasogi ole wa ia wala sa ingi si longo mama sa wa ri ya o fainganga ko lo ngi buli wo tule ia piorna na yerta no amatel se fulu lua de faitaunga na faita mai o ai si lo fa ia tau si apolo ele se me fa samsamango pe va ko nga winga vole cha lo se lo ko ke ele kering me fa yo ke ngo fo mo va ai po fer ye wa o feeling ala va fa nga a po la va le ko ke lo ai ma ka nga so e ai lava ya kulanga e fa ye le va pe nga ngo fo pe voilà mere ole fa nga bole va mai ai suma matato
ele o se fai ngā ua vore le ngā ngofo ai I ka ko me fai le o ka mai o fai wo Yesu la ko ngā o arong sei fo le ka fia ave ia le wa mai Yesu le kulanga kukusa ma tangata pa tutua por so ia o le sile pinge fai mai am fai me le ia o ko ka inga le la ele agora avau a le fai me le o jere fai ka ko fai ai ka ko fa lango le ngang pa ia so sang e fi wa e avau por algo en ara unha era ngoila avau e uma fa e do ka me le ala fai fa mangalo e ola la me la ale fai nga fa fangi ora que ole la pere que o mafukanga la ukisha ele mfangala ko kausia mere al felfa o isi misa makaukia o misa fai au ukisha ele ngaka I misa foi la iki kongo a ko a ngabisa la langi orka komalo e orka kalare ko wai en God we trust au penga ia e orka komalo au penga mele pella le pangika pa o nga se fa ngai e ele ngaka ko que o Europa o lo que siamo o Congo de tu a me lo ku ye ko lo ku yukai lo como selemo danga e kasi ngafa lo fa wa ngafa pa ko sa ideal ko fa kala ko fa po fe mai ka ia e kasi a kala ke ku kasi meio lá no Afeganistão sa ia uro kaltaia nga wore ko ba wore fa ko yaso ngai sa ko inga ru ngai karana ia fe me nga me ia o Iraq fa soro mai le ilano ele va penga apele amoro ko ruanga mai o mai mara inga ko mai mara fumang ia mai mo sio nga nefi wa o lota o leo te tau mafau Reverend pe lea pe whawhea na plai le mele o tatou atunu. Samo. Ia. Ia. Lea ngai e pea na tatara no masani ai o fionga ia le atua e leo peo pea nunga. A le pai mai lalo nili mele tau te ia. Tau te le ilo fo ila le. Vai, o le, eso se pule a. Ia. Pe pule fa makai. Pe pule fa porkiki pal malo o kalkongo o kayala kasi kayala kasi pe asue ye me o ku sao mai ku le lei fa kingo le pule a skai kai pe ba se pule kai kai fa makai pule kai kai fa le loku pule kai kai fa le malo ale muri kayala ia o longo wingara ele o se maro ke siang e se mena que con wenga a bebe si vo vai pe al meren ku pu vo ka ku malo ngi ma ka fanga paloka e fi wale si ku e ka va ser me e ku lai marsa ya e pe la nengo ka wale ai ka malele fa nga ia upu wa sangele kio e le ngaka i le kaukua i le vaenga o lo karikongu iai ai o lo ngofu kakalo nga ia koa ma file mura kungu ia o la whalongo mua nga sui la whalongo i le whainga o le paloka ma kauria o kanga ia whaia paloka kauria kele pea me whainga konfesi i le ranga na kako o le vai kula fongo o senkoa ma le kai o le fale o sui e le vet fai ka ngole o palok ko fai ka wa ko e palok avo ia palok fifiria meio electoral votes e pe ka va penga nga kele mamla mkele
a pe le voko vela ko sui ku la fongo o longo vinga e le mera le sao I mean ilo ule ma fa fa ka le ka lo mo le ku fa longo longo ko ya mo mo la ko manguia la ngala voi sa mo ka ko wa inga ka ke le manga o Europa la inga le lo la ko se fu o longo inga falling mai pera ka wa se mo le male nganga fa ke siang o ka inga mano Ma fa vai. ya o le fa vai o la ka mai ale o le pe wa kusi Congo Constitution pe nga kala ia le fua ma me va pe nga e mo ma winga le e pa la ko Congo kupe there are many ways pe inside pe outside o le mera o le kanga loko o le Congo le cha Congo nga e le cha Congo ka o le Congo coffee le cha Congo wa pe ko nga upo a ka ko kwa Pero me ta ua ta tu silena feita nei mo le relationship. Yeah. O le ba o le tua mafuta. Io. Su mafuta. O le atangia lan mena te nei i ta tu malo. Mana vaing fai. O le ua pi ua sa ili tu to tasi ma fo fawur tangata. Yeah. Wai le wai kosoa i le kurea, which o le kua kaunkoso iai, wa onga ia, e kaunga kaukala mai se fua malao la lai kanga. Kanga kau lai fai kaura kuspaia. O le pale mia voi la koe fai kau kuspaia. O le sawa piko voi fai kau kuspaia. E loa pa sa ungo kanga ngai, ia fionga le li e mga ka mai ai kara kuspaia. E fa penga voi ia la auti. A kaukala vor kuspaia ka mai o va la vela ale muri ai o fatinon io ale muri ai io se lo la ilo ngala e se va punga se mera que kongo pe yo menga ri se ngane ku si le va mga ku mai yesu ya ka ko e le ngri yo e mafuka ai ai la ka ya la mafukanga e le se mafukanga vo le va ka palaloa palaloa o le mafukanga e iong ka yala wa mamangu le fo e le nga kai upu o mafafonga e male va fero i me uma la ka ko chamo o chamo ka ko e me mo le va fero lo ka singa le va i va o kamali va po ai lava o so se mea o le upule o le e pe vola le vale le relationship le ai sumo non kama ka singa le vale ka si da lo fa ma ko le voi kam fai fa nga ko so o le vale ma le mafukanga le e yom ka yala e le se menga kong ye nga fai kaura ye mo ka roko ai le se fua so awai ka ko le ka ulangi ka ko le o le malo ka kongu fa vai le tua ka kongu le kua le sengu o le farsa o singu o lima farsa a vai la o le kua le nga o le kala le au ke sia o ko ngi si lo kua le ke o longo wiga wa ka mai na ko o le el kuspaia e paura mera e vakarkadi ia ka mai foi faking wa ese le loa o le mea le vale le vale ia fa kala ia nga fa mangalo wa le fa mangalo ka ko nga e o se le ma fa ahora se la se fo la fa ia pe o isinga me le fa ngofile o langa me voy a que le voy a filosofía o que ia ma vo fango ka pe wa ta o ton wal me le rev o le pi o le tension na lo ye de sa morte mi o le tia le wi sa mo ta la no mai ta uma both sides mai tu spaia or te le yo fa le tonu non fa tinoina le la to e fo i le o mai le mali lenga ale au le malo to e fo i le tunu e failan filfilinga
I lunga o whainga le tonu, le ala vai, le mwhainta tu alu sia. Koe foi parok. Koe whai parota. Koe foi a koe Koe parok. whai ato al parota. E ka ngoera u polis ko fe lo mo lo malu. Le lo winga lenga le tatara no facts, te tiro tala fu le tala whaalonga. Au lea ua mai o le solusu tasi o le masina nei. Lea fu la ua tau tino mai o nei le na tu ue mawai le unga o le case o le tangi a le wha. Lea ua whaasolo vi le mele. Ona o le mali lenga lea o le malu. Ua ese foi la falo, va pe o le judicial system. Lea ia me fauna le na mai nei. Mena na o ua ver power i al mano. Io O le ver judicial system. Lea. O nei sa tatau na whai ai le a foi le vaenga le whaamisi. Toi pauale o le whaamuemuenga o le atunu. O le le la ua tinai le mele. Le ua sorofua le whaamisi nonga tatau na maua nere tali. Le ua ngai ina whaia le whina ngalo o le ao le malo. Le foi la toi fina. Se whai lapa pe o a whea pe tau nuu toi whai o le palo. O le whasiri. O tupe ai le elenta mai tupe so le whai ele. E kaunka. Ai hoi. E kaunka. Be val mere kupo ya ka ko le state of Arizona. Na ko ya ko le kampangi o vai. E kas mane ko suai kupe. Ia. O le mere Ia, ai le ala inei. O le whaita wina o palo to umana whai. Ai le o toi whaia se me whapeto i ora tu o whai palo. O le ei manga i this strategy mo le luafe le sufa. O le mere ia ka ko ia le nga pe ngo fa wa ra ko ke kalo ia ko fi mali le fa nga malo le nga mo ia le ka ke ngi le nga lai sa mo ka ku nga ka pele ka ko e le ase se le pele sa mo e lo fa ku mo ya bo ngo fo ngi ma mangu ia ia ai le fa nga ve se ai se lo ngo fa nga wi le vai le e mo ia wo sa mo le ma la ma ko ko ia e ke vai a pengale le ulanga e ke vai voila pa mai kuspaia ele kusi le ayongi kusi ro fa kusi ma kwa vaku le maro se kala le i kaimi o manga mi ai kaimi wa kwa ko pala ko ia Jerusalem mai o kai wa ka kia le maro se ole maro Roma ai vai dai pa ulang pa wen maro ele pa uskau ele pa uskau pa ur kala le ole ele va penga ku ke shango kauma maro ane kawala ko sa ure ri lang maro mai nga vai ku lang ele sa ka ro ga ya ole ala me si ula mal fai go pe ka o fai da o pe ale winga la kala nga makanga nga rice mai ile me le ka ko ni ke dera ka ko ia ka ko fi ore ka so fo ia ko o sa loko ka ko manga wa fai ka ko ka re sia pa wa me la ia ka yala me le malo fa pe ia ka yala me e ka le sia ro pi ai e fa pe fa vai ko ma buenga wa va vai lo ko america e de ko sa moskeki e de la ku ka wa mo ka ku la fo akan fo gi ka u le bara ba so una fa go se voi la ko ku la fo a me se ai ka wang fa ma ka se ku la fo ngol fero la ko sa idea ya se foi ku la fo ngol lo ku la ko yang ka ya la e pe on menga ku mai voi la de la ngare ka ki ai pe la samo le se al fa ngol malo e yon ka ya la e se foi fa ngol ka se uma o ka ko lo man mau kingoa o ka ngakaranga o muru o fai o por malo o ka ngaka foi la like ko fa sapa o la sa o que ro ko que le o fai pure sa mo lo ko o like ko fa sapa la la vari ko pe va ka ko america o la va ga le fa papá la papá o la foi o ka ka membo solo e que vesili pe va ven fai inga IRS e UCC 10 times o ka la lo ia mo ko el malo o ka foi la ngo foi ko loco a como en ka de loco pe foi la ko loco ko que le lo que sea que ro va penga foi la samo
o le muriange mo ka ko kasi pa porque vai nga malo a wale vanga nga ma popo ma fa nga ka ya le kala le ka yala nga faunga ya winga ka ngaka mane ma sa idinga o manguia ma mele le ka nga ko fai so ele ka mo fia voi le ku ko kasi la ko o ka ngaka nga wa e fai o ka ngaka e lo loko se wa nga la ko fa moi moi pe un yeso ia me nga lang fai o nga ia fai ma o nga malo fai vai o nga loko fa moi moi ku la mai kai kai ile nga ke kongo loko a kongo malo ia fai la o le akale ia o ke le fisiti ia Helen, ia mga ko Helen, mga ia lo fingalo ke viva kawai ia o le fape mai fa tai lo sunga po kalame tu spaia wa suia tu fo I langona from politics wa atuaro ta so mata mata in news ko Samoa from each broadcast tele ai male fatinga ma fati nga fatu ile lofa ina tangata o Samoa ia tatu te talo pe ia nga o kali nga ko ri hel nga ko ri ngo foi fa ia nga ka ko kalo lofa I mo nga ko re kungu ia mo was file mu a wongi a ve ngi me ko mo sa ko ko ara fa me ka ko wow kala wow Samoa kala le wa mele e kupu pe nga malo si fili pong sai ma po nga ka fanga mai me le fko ia ka ko kalo ia nga due pera nga o le ri e mangu malo le mi kongo me sa ia pa wa le tato sulfa inga ia la nga mo e fa la vela ko ku nga kala o ele mga po si la we mga kula ko sa ia beg va ya ko va ira ko e paro ia sanga ia yorkai pe ia ole paloka le nga furi ia pule il mena il fest longo winga ia ole nga bawa ia sui il fest I po o nga ilo por ko un far wale nga la pe la kausel me o kawanga ia nga la kala pe o se kabo vai ku au ora ma nga isa nga sa va pico fa mama malu ale make sense respectful speak with honor and dignity iva nga upol palang ka uale malu o sa nga adi kwai long fingalo le ku ia kasi ia la nga sangi da on malo ia ka ku ke nei lo po a gua ora ka ole upo o gua ora kai kai au ora ka sa idi me ko ia ele foi mo fiso e pa wa pe o le mena na ofisile tu la sunga le fenga ona e sa oila e tala no mai le si ta I tu spaia tala no mai le si ta I tu spaia e ta talo le si vaenga e ta sia mele sa idi o fina ngalo le tu on va la ve sa oila o sa wanga renga vai e la polo kalama fa salvare ko fa blave ki an kalo ko le ora ko ki an kalo ora ka kalo morki ia orki la le pule le kalo pule le kabalo morki ele we crimes foi eru ka set le scene le crimes nga aru wa sa o mai simbea ai or ka me kale pe ile aru kongo le ka le ko fight fight e kale pe mai kongo le kale pe poi fa fo ele ne di kusiri va ka va e vera ka ile venga ka kalo la ku sa la ku kalo ko fo mai ki fo mai pule ele ka kalo so sa mai le nga ile me ka vai ya e ki nga ko fiu e fa longo ai e mawai le o sai ma fa pale ma ka kalo pe
le ase si au penga ka ko lo ngofo fafo o so soangi a wala veng so soangi ai le ku ke ka kongo e ka ngwana ngolo winga ia mala ka kalo fai me fa kingo ia wa bengar kalo ia upe pere e ngar wenga kalo e fai wa ben va puede casi se ku o se me ai ka ko fa ka dia wa ele o kele ka me fai wa ka le mos ka me fa longo ai e ki via sa mo le ka mo ngingo o sa i o le ania sa va pico ia langa e taua nei vaenga ia mo le ia me se au le lungo le tio te no tembi ia e tau una malama i me ia o le vaenga o le vaenga ka fai o ia la fa sa la e mamala me mero kupu le nga ka ngei o sa mo ia ngai mfainga va so aku le ku ara va so aku ia kala mo i fa longo ai ma mo ni mawinga e bevo i ole sa mwanga a Helen pi o le si mea na o matawina e tala noa tangata i sa moa fo le pe e o melo i Amerika e fa pere tala i se vai Amerika le tunu tele ai na o tangata le riot fo le nga fai pai ai a fuala i le malo tele ta sia la son tu por mea na li sia so to fo i ai na ele ga va popola kala so ala wori uma yenga ma fo me ngara wa ma kan fa fam singo ma karoka ele uma o kere ku pel malo e wai the PCOFP ai so uma fo ringa ia e pela lungo kala o amerikai o le tele ia fuala isi o tatu mai malo le ala tu si mai le lima le tele a vele la atol masina e li mo se malo fo o fela o to ile so the winga na o tam fai fesilia tu la sunga le meo le relationship le ta no ni pe fa fen apply il mele kasi ale application o meio principle ava nga yerbu ole uke o onga ia ele suia e ko mau po fea ko so yai pe ko so fare ainga pe ko so kongo versa pe ko so kongo re kungu po fea va ko so yai pe va pe ka kongo e kala le e ko mau ele suia me varanga be ka karwa e kalo uma nga ka ideri ai se fango kalo ore si kalo e pe yola manga oriki ele mga kalban fai ko mga barki ora mga ele pule ele ia kai pe ia me fore le sau afa i fa mkalanga kanga ai uma fa ele se power ole le kele mar sau afa ole power ai nga pai pe vola mere jamo ole power nga kai ora la ia mga ko era ko marusi ele nga lue pere nga ole inga ia kula mai ne me mongi mar fa mau so ola kai nga ma fa ia ide me wa onge ia ne kula nga foi o le ku ma marang fa nga paro ele me ta wa rev ki fi sile toi ona o ia te sila fia le tunu nei ma na tala fa so pito uma pa lota America ai pi tau ia le fo il ma fo fonga ia Trump nga ke le tu ona fo ai o nala na kam apai le me o le ia la tele o tangata na le mfai ai ona ua ava menga lengo fisile ko nga o nga ku lai mai ai le judicial system a me uma ia nga fai Trump fai uma lo su nga ve uma fam singonga ma ka ria ia federal court si des ke me va ese mai Supreme Court ele va pede ia ve ma ka pu mai nga ma ku ma le ase me nga malo ko foi mai ai me nga ko le nga le lava evidences ele lava ele o sa o foi ia mai ke le me nge ia so ke le awala e pu e pu e fa di e me ara e kangu lalo
au tuli loa le vaenga le pe ta oto ia Trump ma le pe no watua whateita inga. Le pe lau si tatu ta mai malo. O lea ua matua le mawhai na esere ia tura epa. Tua musua e ese maling foa. O le maranga fisini mai. Aku whakuskusa la wa ese whainga malo. O kem kalasi ma. O whainga malo sa mo fui. Ele pule singa ko kasi pule le ke le ngaka o le pule o le ka o ko ngaka pa loka ma ka kangu o le mera le ko ko o le decision ka mo sa o le judicial system ma fai fam singonga po fe me me ko na ngole au ma lora ko ia la fa pala me ilo o le ma io o ta fatolu a sa moia o le whaamasinonga le last attempt te ran Samoa e tua le whaamasinonga. O nei lana tu lea ua sorofua mai sorofua le whaamasinonga lea. Ona o le saunoanga le au le malo. A te whautala i. O le au le malo la ko fa kumu e fa lo longa al malo a kula fongo al malo e fa yang fa I unga I mea ka kula fongo ele no ro ma kura ke wo se wan ke ora ja sa le pe vola ka ko America le ele nere ma ai Trump fa ye pe la ve dictator no o lang fa se a uma mar va ngar TOP na ave uma fa fam singo ele skeke ko fuara le skeke ma federal court ko pa wale le supreme fam singo lo supreme court lai DC ai ele ma se fam singo ngang malo ai be pa saula mo e nei fam singo malo to ai le sui ai paro ai le sui ai paro le winga na tala le nei malo tele ai le ia se toi fa utanga fa pe le atoi foi America fa sana parota ya ole langol malo kem kalasi malo po ile lu ko nga fa bongo fo the government of the people by the people for the people lo ngoi ol power le kaka ai va faire la guarantee le power kaka guarantee la kula fongo la constitution equal ai uma kaka ya emo ya ka mi ka ko sini ya wa iskami alanga le kusa ya nga maro si silang ada lava ka ko kamfai pe vea fa singonga ro fe nga ngi mereka ko ngui ba ka languma markula fongo ya na ru o se fa ka nga len maro ngi lo ko ngunga ba mon modi e chamo wa ka longo foi e se foi fa ngol malo sila la ko pe ya sawa mai perkangia le kaiala fa vai o nge foi o le mai perkangia nga mai de soka le kala inga kami ko kasi ka fa unga mal mele ma fa o kama ka o la ko nga am kainga fa vai o malo o le sila le me ya awa lava ngi se kupura ko ngi se pule totas o ngi ya se me fa penga e la lo mo ka ku la fo le wa ilo o pele skenge ele vongo fa banga loai pe ve Nixon ako ngal ve se kula fong so de se ko fa bango le malo America kele me wa kupu nge ya o nge America wale le nga ka bon ko kasi ai revolution ka wale civil war ele va ma kumsa kere ko comme ça ya ma kere ngi me o ka fo ngi na ko fa o ka sa wa ma Texas vengo pa kwa makama Oklahoma sa wa ya ka u Mexico o Oregon la como Washington ya me nga fai de mandiang fa kamari va o para ya la pekangia o fa kaunga voi o le Luciana Pechus. O le mea kasi. Mali nga sui o le malo nga vai kaunga nga whea ngai mga poreonge. O le fa kaunga voi o Florida. Le fa kau o le mea kasi e le fa beng vain kau.
Nga whea ngai leima. Patamali i Ia, e wha. Lai, gentleman agreement in the Parangi. Ngaranga nga o safai i Mexico. Ia, ranga ua pa ufa nga malo a sepangia wa kula. Metfa nga malo a ngai ka ngaka afa i kia afa Parangi. Kako wapa ia Mexico. O la lava i ke leel pasengi o ka ngaka Europa la e malo sirkoko. Kau whaingo whirka ko ngua kasirenga. Kasira ngana tu la titi. Kasirenga ngana, kasirenga wharupenga. Warea se wharupenga wa o Samoa, kofu ngu, kofu kumalo. Kai mi umai vaisa wanga wharongoa saure. Kau loko ia mea. O le mea, eranga whairoka kongo. O le vā whaera roi. Whikau sia. O a mere kau sia i whire mu. E le whainga, kau Samoa nga ua, o le mawhawhau le si, kangaka, le si kangaka po, le si kumalo, le si kumalo. Le si kamari, le si kamari. Mea kama sa. O le loa le vā whaera roi. Misi loa mea nga. O le fisiri tele. Le ne pe kompia ne atu tele. Tasi la sol palota. Le si aso maul fa le si te maul fa nga malu. E oi. Ma le tatu ta pe o fisiri tele na o le o tu lai mai ni. Ai a o ne so la pule mea. E o tu spa ia ta te fa longo tu. Pe o me tele na o le o fa le tonu nei. O morong fai kau mere mga oi. Fai kau ku spa ia ko lo ngot faka. Tu e te uro tu spa ia fai me lo tu tanga. So o le penga fai aku. O ku mai lua. O le ka kongo saura ko. Ia. Ka kongo al festa ko nga ia a mi kongo mat fa mau. Kau si nga upa. Kau si ia la ko ka kongo. O le ku foi le chapipi. O la vai ka kongo la ko saua. Ai la ngai me ia wa di mai. O fisiringi ai le kukusa al fa maungi o kuerua. Le karawana ngango ka ko America, you know, it doesn't take a scientist to figure it out. So pe yo menga o le o ka mafuki ka ko samo ya ka kalo ala ngai peng fa yo. E mo ia le ka kengo fo America. Ya kene ka ka le sa mo pene ya ka ora ka o ma ko ma America. Ele vinga ve share benga. Je longa la fanga nga isele o langonga langonga ka o ia nga ora e sa mo ma i u sa mo ma mai fa fo sai di maguia. Ele vinga ve basic singing e be ya ele vinga ve share ma fa mo le ku. Ngai ku pe mo e la fo mo fa la ve la ve me va benga. Wa le ka ka uma kering ku pe nge ku ia pe o le ka polo kala le o le wa makanga nga mai le ia ku sfai ka e mai va ai le ka o le o si o ka ko ku o fe ia me si le ku nge wa o le ku nge e ku kusa uma ia lo ia e ko kenela ke siang e ko kenela ke siang ba ku langa ka fa ka lo ia ele kasi foi ko nga ke siang a be sa mo ese o vaenga ia ko ro ese mai lau fai evangelia lo ko fo ia wa va la ka umma ka ko nga o ro ku a me se foi la ko ma la ko ka ko nga ile kala lei ma manguia maua mai ai i ka singa ma fa maongi o ngar ko spai o fa nga ave fa fo ave mar kalo ba o ya o nga era fa re ko nga kala ko ya o il me va ko singa ma fa pe vo la o le malo ka ko ke lo uma ka kala e fa il malo ka ko ka mai mo la va la o ai ele ku kusa uma la ka mai wa ala la wai lo i ka ke lo nga me eu va lua ka mai e mai va kasia po sa mal 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 ale va mai ko se ka o ai le malo la po sa mal mal malo al mal mal la ngo yesu al mal mal malo fa di kana nga yesu wa o mal mal e fa pura lo ma ko ka waso
Mega va kwa yo vakasi science el kusina kawa. Yo vakasi meio science ma meio I am. O kama ia e back up this. Pe yo o powi o le mangadia check and balance. Check and balance ya o science ma I am. Yeah. O le fingaro era democracy e total apprentice executive congress ia nga protected by the constitution ole mele ko puele mulmuli le fava Puale mulmulia. le ka le mulmuli fava awa kongi fafo ia principles or ethical moral principles O le ai foi se check and balance. Pio tasile na me sili ona. o si de pas o dictator ka ko ko sues palmia Mo ia tati tali e fo dele. Pe mai tangi le fatu so le male. sua maria akil me Io e se le fa no so le. Tangata ke usiano o le facilitele. Ai se al me ufina wai pe lo wa mai fina ngalo le tunu upa 26 25 ana mai nei le palota e to fitu fa fine tu la mai. Ai tu ma wale ono le lua lima sau o le ala le tala fai. To su e si fa fine to e fa avaluai fa fine. Pe o ma fuanga na o le tu la mai. So le mo ia vale le vale telefone. e vale le statement la mai e le vale ka le ro ka le mesao la nga ole e mai kai me nga va kwai pe el malo mga mise dictator le mga mismal mia Le nga e ala por kana mele abe te sila fia na fu o ye le mele tonu curriculum wa onga samo. Tu ye mele ta o Confucius Institute. Ya fina wina mal Christianity. O le ana le si meta tiro ye. O le ata mono atu le komunisi. Le ma fu en fa pe winga fa dictator tatu. Confucius se me mau se good religion a sua un principle sa alanga vai ka ko ora ke siamo or menga lo wa mai pe va pe ka ki mulbudi ai pe la ri am ngare yo ana un mangingo o claim yesu kasi al vai ko la fama mo o le malo le tu kasi al vai ko ai so ko nga Yo solo fa malama yo. Solo ya neve ma yo ole ala le pomongi ma le ola. Nega va ko IMs ma science. Le ko back to back ile mangaria yo. So mo ra ke se pa war me ke se nga wongi fa nga le ka ko ka kongu le memong. E fa ba penga fa la nga ile ka nga ka esen mera ko. Awa le me lo ai le mongiole. O lo fa yo me sa. Pe vela mele ku busamo fai wa le se memo I le se mesa Mana ia fam talang sa fa pitole e sa o ye vaenga ale au le malo e lana sa no nga fa tu por filemu e certa mi ele o taimi nei ele ona posa tan failan sa no nga le ia le la o mai ni sa no le o pick up per fam sinonga le la o le fa nga ona nei tu e wala te le la fianga ia manisi me me ngo fam singona ko le ka nga pesi longa on emotions ia pesi longa o fact o le bula fo awa wanga wa ise se os fa inga ole wa violence nga ia mana tu fu sa mo e se non foi tua nga luenga fa o le malo fa presidente o fa palimia ele se malo fa presidente o le format la tatu e ai le au le malo o le au le malo na te o mai ia na te o le seni muli ana ia sui kula fo sui ai me se me ia le ala o fa nga se le taimi o le au le malo I
Ma io ale lava tilo atu ma le loto maulano le atu u ele sangaton. Kedele lui. Kedele kamai. Au kedele foi le fisigia. Be ole singia kaimi. Ia. O singia bon ma fuanga ia o nga me ia pe nga esa ngoa. E ole fa baile o malo. O sangi e mga mi e pe suise me. Malo fa par mia, fa par menge. Kawam kau po le suia le. Ia. La tata pesi. Ia. Yang o wa tu tata mi wa tore ta lu tu la. Ya la tata pesi ia ona ngai melo tu do sunga e sama pingar ta. Ta po kalame ia. Ta ngai tu ele. Sigur ta. E ka fa sa long Ia le la so tu mata pesi le. Ia. Mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le malue lue lo uolo mawalunga o te sao ai mai le malosi o le itamai mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le malue lue lo uolo mawalunga o te sao ai mai le malosi o le itamai lo uanganga whamanu ma whawhetai o le atua o le vavau na te umau oe si ia e lou leo malanga elelei oe Ngalulu e mea uma moau Silafia e ia o umanatu Le tua le maunga, le tua le vanu Bua bua pea Olo lelei, lelei mea uma No uanganga Whamanu ma whawhetai Ole atua, ole vavau Na te
tread under her feet since you're gone. Ooh, I cried myself. El Rupios Junior Market i tatonu ore ai o Long Beach. O loo mawai ore tau mafa Samoa, tale ma moe, supo ma moe, apa parusami, ofu parusami, moa tunu masi usi upipi, sapa sui, so sesi, povi masima, talo mafai. E whaamaria ino no loto pa e fi oto matala atu o a au. Ile El Rupios Junior Market i tatonu ore ai o Long Beach, ile limalua tasi o Long Beach, California, Iva o Valu o Lima. Telefoni 502 tasi iwa valu. Every minute of the day, every hour yours. Omi te tonu lau olu au Baile te te se ne ima imau Afifi ima lu ole tama Baile lau ulu ne ima tala tala Le lau fai pito te tonu Vai ima sae pape o se pomu Mela mai loa ole tama se faala Ngā pese angi so le ngā leo Sofia aile me maua. Talo fai, i ole alo manatu ne nei taimi. Kaki koe mga kua ia sofo i o ka whai whaapusa i Samoa. Kei mi o le, ia maise ar ka male, i o le mātou a inga se lau apopo e whai ele i parusami. Ia leo ka koe nia ia tunu. Ia. Ke kausira fia se whale mo i Ole na fwela tawala awa tu yao, peti sila fia le fale lelo au Rupert Juniors Market. Le lunga Long Beach, ma le lima dua. E maua umai nei. E maua umai nasi, te latu o san le au Rupert Junior Market. E tatonu ore ai o Long Beach, le lima dua tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California. Iwa o valu o lima, o lo o maua ai o tanga talo Samoa, tango talo fiti, pusa mamoe, pusa fai. Tanga raisa, matanga ruau, e whaamaria ino lo whina ngaro malo loto pe ai a whio atu matala atu au ili El Rupios Junior Market, ili ai o Long Beach, pe walau de telefoni o le lima ona lua whawhitu, tasi iwa, valu. El Rupios Junior Market. Ino sikaili Luau ma moe File mu Koko selsi e whapena fo ila ona iai tu tonu le o nanga lava le a Rupios Junior Market ia le tautua a le Vico Western Union ia ma le Rears a Money Transfer pe o le na o lo o iai tu tonu i le ngata o le mea tausami vela o mea mata ia maso si o loa sa mo e filo i ma le tau mafa Mexico ia maso si o loa i te maua i le tautua a ua iai fo ila i tonu ma le tautua ma le o nanga a le Western Union o tau mwhai e sa ili tau lafo sau tupe i Samoa, ia awhea ne le Rupios Junior Market, e lafo ai lau tupe o lo ieri tautua a le Western Union, ia ma le Rears Money Transfer, lafo nei e maua nei, ia e uma nei fo ili whaongaina, je le mea whai Samoa. Ia e le ngata fo ila o le tautua a le Rupios, au whapena fo ona iai le company ta avalu ta ua le Performance Auto Sales, i tutonu o le Aiowidea i California, o tau sa ili sau sa mo le nei vai tau, whai fu ina ave le trade-in nau ka avare kuai o iai, ia e maua i le tautua a le Performance Auto Sales, le lei, feo lolo, le anga matua le anga au credits, i o e talia o e i le whafsota iane, i le telefoni 5 ono iwa 5 ono iwa se lau, ia po le telefoni fe aveai, iwa o iwa, ono torulua, ono 5 ono tasi, tua tusi pe ona whaalau lo atu tasi lima wha o East Whittier Boulevard, i o e Whittier, California, i o e iwa o ono o tasi fesili mo le pule o Ike Manda. I o e le leia sili i o e a e le leia lau wha amata salamo, i o e maua sousa le lei, ma le matango fie, i o e wha uma iai le nei tausanga. Nisi nā o tātou whaasalonga whaapisi nisi mō le taimi nei, ia a ua manatu lau sunga re whengainga, ia atu ia le nei a wanoa muli, a o toe na i o tā minute,
ia e te au mai le lau te lenga o le tāpou kalame, ia e mō le lau sila fia fo i e tā au whaafonga o le nei a fiafi, ia ma tanga i tuai le si ui o le tāpou kalame, ma te whaman. E pe o le au tuale na mo mai fo e tātou au whalongolongo o i nātou o langolango ina pe o le si uinga te le lava o le ta upule o le mafuta le asa tātou whamawhaina o le mafutanga na i ona pui pui i ona ala e whatino ai le mafutanga lea e le vā o le tua ia ma le vā ma le atali, le vā o tamā ma le atali. Whapefo i le vā o le matai po le atali, ia ma le auso. O pe o le ata matango fia o le mangalia Ioane. Tusa o leo a mai le malo le tua ala ia Yesu. Ai te enga e tangata. Mera le tūranga isi ia Ioane, le iona ia me ia ta o science, po whailonga, ia ma me ia ta o I am statement, po saunoanga ia Yesu e amate leau. E atangia mai ai ia le tūranga o Yesu e ilona i tua. Wai mamalama le tangata i utai, o tūranga ia na mafuai o te tangata ia, ma la matia so i fua o Yesu le wa tu non so le la to mafutanga o le to ta o ni bo ta o le uso ya le vo in sa no le fatong o le uso ama le vo e aso le fa vai o le e tasia o le me e fosusi ai le fa nga wo po le fa nga uso le o le lofa le alofa le whātua o ia, e whātaulai le alofa o Yesu le ana, o ai lon soi fua ele i tau fia, ona o le wo, ona o le uso. Peo au aonga loto na tātou maua mai le mata upuri nei tau a fiafi, ia, ele angata i lea, ia, o talano so o le upo o le whaalfani le whaonga ina e tātou, whaamai le saunoanga le whātou, tusa le upo o le lango, ma le upo whaalfani, whaalango. O le fisosoani, tusa le upo fisosoani, ma le upo whaalfani. E le tusa e fisotai. O mea ia le mwhai o ne tupu pēa le isa alofa. Paula la wala e mwhai e o na malama ia le upu sosani ma le upu whaalfani. E le mwhaina tūtau tasi a upu ia, e unoa ma ngā ruenga o le alofa. Ia e pei o le tāua na mo tātou, so se ainga e soifua e le whaamaoni e le alofa, se ainga e maua le manuia ma le file mo le li. So se ka le sia vo i nau on tangata lotu e tausi le saunoanga le li o le whaalfani ma le le mea tasi o le whai unga o le autu e whamai a Yesu o ia i loa i le laulangi o na so o tātou pāwhai e mwhai o tātou o lai le alofa le ia amatu nai yo au tafa feo ta auto ai lo finangalo ele atu at fo nei ya spe se ba inga au te lengal na ta tu tal no anga ni ta wa fiafi ne wa uma na fa so atu il so ta inga ma tu langa fo yo le malo ma le palota ma le melo ye nei ta tu sa mo ele o si lunga le si tu atu lalo le si tu o le tu o le e tam faye famala o le tu o le tonu le si fonga ta fo o lo atangia mai ai le ami tonu male male tu sa o le tuna o le pe famatala si fonga ta fo fa tau ya o ngale al tuspa ia ai manu e tele pa ia malu o mfai o na so tai mai la tu watu sa nganga ale fatongo ia no te talo le fa umal tatu maftanga
Ia, moni atu nanga whaftai lau sunga i le whiangainga. Tai tele i le soifua tapena, ia, mō re tamta upu i neiaso. Moni atu e le ngata o le whaavanoina o lau taimi, tau mamao ala, ia o lo whapia lavo na whaamalo mai, ona o le whaataunuina, ia o le tautua la tatua la leo nei, po le kalesia, ia sa moe so se tafo le nei ke lope, whaftai tele i le soifua au auna, ia o le fōi ua e la asia lau tsunga le whengainga. Ia mōre sia fia fōi e le tatua o whaafonga fonga. Ia ua pa ia le sunga le whawhengainga. Nei tau sanga o le soifua ma leo la e li tai ai pe pensione mai i le soifua au auna, i le tausia o ainga o e kālesia ma aulotu. Ia o lea ua la asia, ia ma e ulava whaftai i le tua e lo soifua ngalue, ma lo soifua foina, ia te urua mat whartua. Ia o lea ua lua au sia. Ia anga le leile tua le soifua, whatu mpea le utu, fo i se taimi, ia mai le pulenga ale kālesia o au, o le ale taimi e whengai o rua ma whamalo longa, pensione man malo, ia renga whaftai i le tua. Ma e ulava le soifua au auna, lea ua tini tau au, le lua au aunanga i ngā ruenga ma le ngā ruenga le tua, o le ngā whaftai lea, au le nei a fiafi, ia, o le a wha umarina le ta porkalame, ia au whapia lavo na mafuta mai le atunu, sa moai le atunu pele, ia o lea ua mai a se mātautua mo oile nei tu la fiafi, a ua le a toa, wha nanea le atua so mā vai vai, le atoa i nei, te wangana u tō mafuta mai, ma whasoa mai, ia, e mauai se atoa ngau se ngā runga whaali a au, ia, ale whaiwhi au lea ma so tangata, mo le atu ranga whaftai tele, lea fo i se mea o si paile la manga le tātou unanga le nei ia fiafi, wha mangalo le whaiwhi au lea, ia ma so vai vai, mo le nei lewa taimi, ia, e ma te whaatou whaatu, ia te oe Samoa, i le suafa manu maa loro tātou matai. Ia, ani whaire taro whai uwha whaftai tele, tali e loto baulalo le saunoanga mana whamanuianga e tu sai fo i o le ngalue le tō whaiwhi au, ia o tausanga fōu whamoe usoi fon tele ale kāsia wa Portong Kirisiano Amerika Samoa, ia, whai e masauninga o mātou ia wa tauona o ese ai whaamanoa ia, wha Samoa, o lesi au ngā tupulanga mai le fou mal maro si fou e fa wa pele wala awore tua mal fa mo mo e kalesia e ala tatou I fo matalo sa matou mo isa ili atu le manaf so soani lo wanganga matou te taltonu sa e musmusuina lo matou vai ale mele o matou fo e tua ile nganga faftai wei o mal manuia fa mo o le neita wa fiafi ai valau ia whamanuianga, ia ilunga ia te imato umo, whea lawa le tafa o le lalulangi o lo papa awai I la tau nei, o lo fisota I mai malangolangoina le nei polo kalame, ia ilo fi le mu mo lo manuia, leo lewina I la tau mo puipuia mai le nei whamai e pei o na, iai pelo na malosi, o lo mato mo li mawina, o ngā luenga fo I o lo ngā lulu ai, whamanuia, ia te ilato umo, o a fo I ni se le I o le neita wa fiafi ui mangalo me uma I totu ta o Yesu Kiriso a matou tau mawai I la lofa maleanga le nei tausi o la wafio I lunga ia te matou uma nei masa uma e whaavau lava amene O Samoa, o le atunu tofi, e le o se atunu utaliola.
fa e se ele ngalo le nu upele o utofi mai le atua sili sili ese Samoa leto ala lo ufa sinomanga tatongo tatupu maso solo aya a ole ngafa se ifa apo ulinga ile ainanga uao Samoa le atua o malama se ife silia tu isale vima o sita ulanga no fo ilele fule fumale ie tala tala Tanile atunu upele sa moa ua sele sele Tanile atunu upele watetia oe unefe Tanile atunu upele fa na uatoi ele ele Le atua ia e alofa mai ma apepele Samoa iso o se ta